ko honno ɓe hewtiri Fouta Djallon ɓen raɓɓindine on koye nder ɗum ɗo ko fulɓe ɓen ɓe hewti awa e nder Fouta Djallon ɓen ɓe tawdori e jalonkeɓe ɓen kono buye maɓɓe arduno e jalonkeɓe ɓen e nder Fouta Djallon wiyete ɓen puri ko ɓen arti yawde jalonkeɓe ɓen ɓe inna ɓe pulli a joni ko pulli ɓe wiyata e duuɓi wulure e temennaji on ha wulure temeɗɗe jeegom ko wontuma fulɓe julɓe ɓen ɓurti ɗuurde ardugol Fouta hakkunde guluje temeɗɗe jeenayi ha guluje ɗuma kan duuɓi temeɗɗe jeenayi ha duuɓi wulure e temetere Annabi Isa on ko ɓe woni wadde calendrier joni porto ɓen ko seeɗa seeɗa ɓe arduno ko wontuma arɗo wonnoɗo yeeso groupe aji goo no wiye Tengela iruɗo Tichit ɗum ko e leydi Mauritanie ni on hewti Fouta Djallon o ari ha o joƴƴini capital makko Ngeme Sanga ɗum ko e telmile on batte muno ɗon go ɓe telmile ɓen no andi ko ɓiɗɗo Tengela o no wiye Koli kono noon yarno dow o jokki falle men on e baafin on awa ha e Nima Gambi ko on waɗoyno awa moƴƴoɓere diinayanko ɓen Fouta Toro capital makko woni Tambacounda leydi makko ni harno yaaji ɓayru ari ko iwannema dowɗori Fouta Djallon ni e Fouta Toro ni mburu ni leydi makko ni hakkema no yaaji kono noon ɓayru haray pottal ɗuɗa nder mum ko noon ɗum lancuri seeɗa seeɗa fi Koli Tengala ɗuɗaka andede Fouta Djallon kono mo acci batteji ɓen accanoɓe ɗo ɓen ko ɓe fulɓe wiyeteɓe puli adi ko morotoɓe ay walaka diina ɓayron tuma ndiyan no woodi e ley Fouta Djallon ndi nayi ɗin no woodi kadi ñaama